Mata malungil silsil mera rekladra huya ki imal mereka suliu kuna mosel mot mangatian bes program ra akau sisak dari al Sunday. Mang diwai gelbek el program aratal takau sak tangania co-host ra program el rona bora itu Joel Toribio. Matigal teru long time contributor setiap program. Ania Mr. Angir Mang Mosuludo ma Mr. Harwa Wiltir. Kami aman masau tenerubak ya kita mau tiap program lagi itu menggora toka kani akora toka akora meladu meladu ka tokoira apa menteri gitu Mr. Wilter mendiwa igal program aku muskau makamako tel kora ma mosel kawa malat ke notat seni al program itu mau lagi deh so isu program lagi muskat ya ya kaman sudah kampes itu kalau melalui tasir dengan kamu subjek terkira dengan state government. Tidak ingin, aktif dulu saya lebih mau saya gitu. Di keputusan sekarang terjadi dengan hanya soal mulu era bola state government. Bo. Base lagi isu malah si bola rata. Akhirnya bola rata jadi emu ni lifetime emu tiga vida tu na sekolah melamu tu Igual di melaksanakan begini wasegang mulgi wangala mea mundasu na original transition ini umuri mulu asia transition report kama nomorera Januari in fact the night before Rabul install Rabes el president ma betul lagi statement terpilih pada hasil sal amne base segi the transition ma usungnya ni amla mo toblon la actual olbira kalula ulkire kal besel government la aga gongore tona kalwi bi 11-1 amle ula govi Waisi extension na bo 11-2 kora reorganize la executive branch kaya gitu na mo Waisi adi kora question na ga Aguilera participation na la luma transparency la government. El gora asurano ne promise sector di legal campaign. Ya gumese ngauga ingala man mitro mesa news ending. Ngola di mlakren sa isela public hearing mo sa semlaning ilgira tu. Man daw nielo ase tiang mo practice lo isel buk mo itam no legal government di gado ni yang mola alla alga participation al group malu en public hearing kile legunda sa public hearing adiri kal mangani ablu agur suwo man sadal engage citizens al berol kile la government tastir le say almost in centerpiece a program la kausisak naga bugom das lo shelo si que un programa kausisak la gida aquel naga kel pritsa to lo así engage la gargara government tagaw po participate ni mo affect la life agaw magalo malgoy lo aise di omrula mo mesen wala visual mo duplicate tel nombre actiru lising statement de moses e mergo mo muskaw e magalo mo la state government ke Malungil sumura ano bul ado proses makailang ngakatidir na amasasel el transition report de girela tial bes government de la mesa gel sin kotala girela covid om rusela seum ba tial ngirulla girela omia rar bebirra ministry mesi oktobra tunggu ngerang hasil MCCA. Tapi soal mo udulia tiang losen gagi rumah ngar tiang mengaga ngani experience sama ra umru ra itu lah government ra nanti dei el mora nanti dei wan hasil district government mora public government el minister administration ng kaseneton mara say kidel elo ide la government social system ra kay el ministril el nakaprusel la military e dire sera nantinay turno nantinay 4 en mergo nga
sel kimuro ringil Master Development Plan 2020 negeri mereka tiang mereka ra. Esen erurang ederal ni 1 million tilor teri itu orang prasitori mai DP mulu belau. Ya kami chairman ni aku cimo ma vice chairman ni karuba kami member ma vice president waktu nada kami. Anem ring urang moro ni ederal sera Podo to Borica na tina reform por tau tergil de ver lo de lo tutil lemring lo tau tergil muy akti experience na ra de la government ma lo tau ta es udas ma a pleno mora basicamente aman amring el to el fundas la girel ngaria time el do milom sur mi de el ngaria time la blue amoria telil por smith to wali tigil tiram le ultura gel service ma urunra ikagilo bisalmente ko amolay mo trasyo ngirel ngate mo mesagin tiral am tigil urunra ikagilo bis ese terple mo bis man man bis ndi ang tan umrir ra achis la toka para tirel la mal association de asalde hindi kemana officer armai las pot lebih di officer kara kalau coba kau jika amulon dari mau berada dalam montai dengan ada sesuatu yang terkumas dengan aku cepat bermata aku nada mana mulu bayi orang apa polisi mandiri sekali usaha sebentar yang musik usaha ini sisi lalu memot langsung buku untuk ayo saya kemana kira-kira Agiri gel di mapa transition dengan relada il momesi ma president surat mal sel kel tadron sel kai kilo bil sai ngeri eder club sen tu tra sene mora house eder club sen tu tra house man sa ni gada sa agi sel la ra bit kada mereka sa ini bagi libro setiap yang lebih susun apa mesai kalau belakang rute la bila belakang tersen di mana la rute di rute kalau rute ini di soal pulos aku mesai ini la nunggu arah mau rute lain itu moro regel soal bakti itu sedikit mal gula ini masih nara gitu dengan transition atau itu dengan transition kalau biasa makanya dari kami begini beli experience atau bila sen mau arah kami untuk kami marah nakal gumgumlat terus nah ini untuk mesti alle bebuteda of the biblioteca monarchica ya tecnica galatista ya la discussione ofra
Okay. Gimal ayamar, emlarnya tergibel dilera program melalui technical difficulties. Mamna mo sa umungut maklisay, magkano mo mara program regi. Mang kityan mo remeng sa alta ala ngirmang elak mo idea may gan morar ora idung manguk morsel el tapi gan ngirela. Hoy dia kasok ko adi tergibel motat se seguir del bling integral terruruga galen. Akum da se sel gotum le clown mondara tiam nombre administration. Awulo mo orsera relia sele etokora solar. Sel ni sel tokora solar ang lo clown ni arablu wasit tiagire besu bringi. Tiagi dia kadil tirgel nga sel office am su bringi. Tial bera rogi ragi musu bringi mo madura tretelel mo. Sela bol akum da swa medium le bring ira. Ma olbil ma adrulungra lam lol multibir mo. Shake it stol men muter lang siya. Akum da swa ay gal mo clown tingel government rebelaw. Agirel lux pa alla o de swira ada belaw. O atial di o sengal girel o atial the organizer government. Girel nga professional adal subdi del wase. Ngaram ko do atial all the age in nar hospital e mera all the age de lu tal mar hospital. Benchmark ga druter ngi akum da swang akbo yourself la ra reorganizer government. And what the long special general term, it's time to do it. Ya omo mesera teletailen to asing record pas olbi ala olbi rakululaw. Lendim le lol mel klubsay et change tial government tergidir guk morsel lom da surenging ngungir tir. Len nga kadia ko tingel asing ngungir ata. Di ngungir ara dal miruringi mong akora mo simbay sel sugum mga government rebela government rarat nilket bok rarat giri rarat itirgen milingil tadi tirgay kita orur tel government dia kalom da sura sit arat rebela uspal el aga totoeba for example selmengan alela cultural affairs se clown garat om odre ko morsey ma om adra sport ko morsey ma Youth. om youth ko morsey ma om ko orabli me ko morsey ma a historical ay kaya man lengar elel se lobis el ang old age ako mesimitem langul ko morata ministry ma a sports na morata ministry ma ar ada bela gil spada le que mol bakur bangede morango de lobis you know e kita gil understand the technical government gitu according ul morise len subject ko dito bele bring din so kan muto lo ko ko aruba ka morato state Ngaria, era igay gitu, tiang ada kalau malah connected dengan malah almosa. Era tial administration ada dengan malah alia clone urior. El sel do mes tial transition reporter til no se beri ngul make it public sera eli. Sel transition reporter tira dia kalau ketengel merula o sel urior Jadi ngul sel transition report rulil mau roadmap. Mase melagat mak sebenarnya subcommittees el gavar ay respective ministry kung kaya wasa committee Ministry of Health mo gaver Ministry of Health mangani al mutul tura es el subcommittee sel COVID-19 economic recovery task force masel wala subcommittee mora es el Ministry of Human Resources ya ike esel di quick through tial el transition report angarnya a format ternya awal kora erung ngarnya sel dabora ngania ngotia short ma medium ma long term recommendations rai kai gidel bek ministry let's say kadamora wan ra ministry ngarnya a plan rawasei ngania improving management and accountability ela say gidel imol topic anga sel dabora short term ngel ngarnya adlu so say in the short term kadamora improve management and accountability emargo ngarnya midterm kaduk kasi in the midterm kaduk makara improve ra management ma long term wasay direkal ngarya mutul wanda level direkal ngarya short medium and long term say sel dabang nguk maski wasay policy infrastructure equipment ma human resources direkal ngarya lo for example sel in the short term in the first 100 days sel ministry ra health sel dapat infrastructure yang ramor wall ra gire infrastructure sel first 100 days ya kadua sel mora mid term e mora long term actually sel
sel got the claw lurior longot mok langit ter administration amo makps sel 2020 National Master Development Plan. Ela se agumes ter transition report ng to spera termo si National Sustainable Development Strategy mok medro sisi. Mase claw le sel National Master Development Plan 2020 amlo dra development tra blur belaw. For example, katamora tokoira land and sea transportation, national highways, port, airfield. Katamora tokoira adirektar man clone ng sel 2020 National Master Development Plan. Aurora gira ikal state government. Ikang magaray mo sa dingin mo sustain economic clean sa dingin mo support itself. Ay gigit yang ara sel National Master Development Plan 2020. At tamle approach ringil from the bottom up instead of top down wasay dim lakal policy makers amlo gut makta ulda se ultra ring ma adrablu tabay milteng al mara adrablu mergo mala the state government al dabe adrablu ma shobay ma individuals ma rogul ade mergo moyo beringil mol uduli segil elurior dim lakal tarra mang lamo erura madrana temlo oruli segil el transition committee ra surang la jakal BS le sel ulgum kombriko lam langi sel management action plan ra tamir mangsaw. Seral si vendire el semle transition report timle adapter ngi rulil mo roadmap. El basically sel mame sing makmedro si ngimtial ligera whips. Hindi sel ligera mga saw ang aring dulu asay. Interagency Coordinating Task Force. Segil task force, el mlani al akmute 8 teten al adal, at tirige amlo ngara lo mesra implementation tial road management action plan make sure say the life tial plan en girel make sure igel commitment ngara al tial plan agiri lo tirak le implement gutmok munda ko mugukta ka dibol one rap plan al mugutmok le mdera table bebula table dia ngara al gatmak di. Hindi ko di mesege ang leswakal sharing girel ti idea el transition report la atwa badam lese ngora wal tel transition report am ali aurior el ngul mol me ir segir bolong at mokler niya president am lagi debi atim ringi el tirgel mo planning team el wal gora mo facilitate sel gum tabringi ngwagol gora mo ali aurior el mo mga tmokra ABS el master plan rebelaw. How are they going to do it? Ali margo lesel process lo sa niya ang irmang cloud process el indirect mo niya professional adma lesois be margo kadamlo harar tilo la large sums amount of money e margo tumlo gut maklim. Marami liwek rebelaw rogim na southwest ko ngayang Sige. Mahal. Kamo. Mula sa del mundo Hindi abong. Tu kan dili lang de suya ng center guasti. Di sam lang de suya. Dia ka imulgoy ne umdase. Dia ka teme del muasti person ka tang atar sa. Etia close. Bay na nga. Ela tia gide ka besa karik le gorgaw na masay karik. Kabo. Sel 2020 plan. Kido ko madre lo asen ngaram dimla koloro. Mem do gre galge. Lela seguida plan. En medjaiga. En me map para mga saw. EDP. Ang map para EDP ra nakamurar siya tunga kapag. Seigil. Ang marma tialtora surangan. Ay gasel gumes ang identical al. Maisi. Hindi kadang-kadang kami Google gamiul book tede ra rubagale. Ngaringaw to sugar ni man sa book ko rin pinin. Kami ko man nila sa ngaram dimla kaloro ra di taray gigi. Tila kita tahmal. That's the $1 million question. Okay. Makalet tiya kalel bol lelay gay. Say kita kes kergi. Ela. Le hala. Bo. Akmalu sa igel program ang subject tra 2020 ma 2021 al budget. El talero el aldim lakal ngatmok mara ada dil kal mangal gire. E kita kuk mamrura traple. E gumes digan gisa vitera transition plan. Hindi gumes ay gali issues hindi ala al selse. Agumula news. Ere seguidam dula seng mo available mergidro inga. Akmala email ngi mang sisel dim lokal other tial TMC tala mo provide. Akmas ko may example.
Abelsela SS ma pension plan agil tap issues ra belur belau. Kita tial dir ngiluan news lo asay most ba SS. Ela kong bukting artiak mo na lo asay. Mo continue do rin. Kaya kalam bukting. Akman lo literal belum membreng say karto ko. Tigigil lang ang SS at mulo Esera lorura SS mo $50. Tigal malay including arakaw mga Moses. Adim la kabo do March mo la presidente mo mrelia $50. Ara do olvida adim lo time na sentio metruli. Elang gukla mo dia sentio totobdi. Kadi mo tabartiang ay gal to ga fakta. Ay gam na do magano gil experience. Masay gida question na lo asi. Ay gal guk problem na last year ma year before. Ngot murta transition. Ay gagid magumas SS ma pension, housing, ma government operation dudul mental mal mengital reorganization ni ma COVID-19 ma tourism reopen na border ay gaya issue lang magunda sa onggok surang president with sendak ngil endia lumara nga karaat at tiagit at sugo makngadual yak mo mga dudul adrablu take care agel gotal priorities Lela kita merura master plan el dia kalau dengan lo sensorial belum dia kalau dia kalau orang hiring lagi. Process at temlam alisal process. Dia kamna tuh kalau erang, dia melaga hiring tuh. Ay kaya kita isul gulgoi, kalau ngajar tuh mak akmal di besel melgori. Ay kaya akmal betul tuh, compact renegotiation. At tuh meldura last year akmal sih, mau mereka Desember. Mga dura tara kabelmente. Umaray kalto lolgo elang ito asay au reality asay holdering ng gukpesa ada a president Trump ring magaguk na holdering mnel do swer amle sokal el mle ureng ring ito makmles kergi dem dim lakal borto asay sirabol mereka transition report ra January ebol mereka inauguration akumdas amle first step amle girin mutual transitional may explain ngilo asi tiagida transition report madimo tirak ngi muru raba eso organization lang kamalmin beside the change nga kagugomra aguk skule kala kalto lo asi sel morula changes ya got identify ra ang ngil problem el moment ngil lo asi ngara problem Luer obom change sa toy. Magamom niya la siya change ngil nga purpose ni. El dia di mospea o gustem gospea aigal statistics ma analysis o ay almubra atogora outside the ministry la community en girin mo state ngil was el al time tiagida issue. El gida sa dal more point A. Mai gagida ul swam girel kya. Masel gibo mereka murur tiang, 2 years and 1 year from now and 3 years, ekdigire namla improve ngil morte area. Murur tial change. Lel bebil le kada mega change, el logong mo improve al umeng worsen la situation. Ay kam la pena toy mo. Kir tial ngara sel dire lil gire la atal tora marine sanctuary. Para una ser muy Vimla kata san mal redies tobel o mga del tuna mga vimla alo con mo dia kasasim. Mang di olvira kaluar gide mo kula se medri pillars dia. Ma presidente ora lo ase tia bodara riar niltoy. Se gida ulen nang girel ngania hiring maigal stabil dolboy. Gida gumesa kada kora di shoot tia gol sider ga bio ba. Aigel Hale ora bala kiksil. hale di click Oy. por sector hearing Oy. A hearing el al time sel mo mesra wer olvira kalular el ang may kamna mo wer olbile. Se yidel mo sa ding no se in public hearing kada mong opening adra blue amel kmul do swir ma urung ulir girel sel la maul do swir. A hearing el ang ade kalngar se gid ngerul bedenga la hearing. A hearing el ang adi oversight hearing. Ya oversight hearing ang ngot el hearing. Le oversight hearing ang mo PPU silmay malubang ngarang pela cultural affairs silmay margo ngaria mandate tra cultural affairs ngaria macet tra pas foreign affairs
programs and activities rin may mako-hold for oversight el siya mo mga tetelo kasi sel Monday tralla gin mo mo kangi ko multirak kangi audaw dal boy siya ay o say so hearing al time all biak lulaw adi nga sa gid level adi level maybe hearing arwa of course confirmation hearing or other appointment dito lagi hearing it's what's missing maybe tingal amla mawidro mang sa gid hearing al gimosa dai gid hearing al mosa umna sang completely ay ka mal dia kalwa isin siya gid hearing mala public hearing ngenta clear rupa kaya wala kuno sa komlawa hearing ang ere public Tawang irman. Dia sel hal mlaringi public hearing ra sel kotalla tial lomru sel ang sel ra kobi. may say Mlaringi na mayong sel atra 3 hours na kam mlaringi. Mlaringi atra senet marada dilul dusuir ya next temlong di iloy taige di rulil taigi dro sisiul igi mlahiring wa sa mga di itiang di guk kamlo o milarung ko lo mes lo ase arngia da actually ngaringa milngot el president surang la pai dingil kamam stal adan mom ko ringi mar abul ngil de il wase tirgel adru dudra ikal la telal toklu dodra buai adia de loro adia la loro temo ro ra igel rol ngarngi se gida maklol chens tirgel adal mulngai ra private sector mo dia loro mo dia kaudu desul kut maklor etngi tira PBA moro ragablement se gida mo dia girin mo melal sil se gal komla mengel wase temala checker tirela el al sils maklugu ke temala checker tirgel loro tirgel maklor dud dia loro indi se gida el atamon mo ngod wase el al mo madat indi hotel kunda sala dia start el 2 weeks indi al annex sugel mong iya mostat roset tomorrow el sugum dia loro indi kaludud tomorrow regel shobail ngaringi tira modud se gida mal malam sitokon di rul buil ang rul wai sei tian mergol medal el telal buil ay buila abdo tra boa blatangal mo tra al mol tikal ada mo lu se gida kukti diferente seminaria hearing teriang sab tolad mo ko tel toy indi olbi gulad mo ko hede emro release la emro ko 1.5 million emsa surang la administration mo taw tegi la raigal maral milero kabor Ya, ila igel ibande ita, ila igel di bande ita, dia ka kan gel tial dorurian ala ka mentrela. Ila igel gmia di oldi tu kasi mo asi sila udo psakalel ngey. Di tiya gidel organized tial organized tial government. Tial igal lo mas ang garuba. Ay di le part trabalatik si dimna kal part or. Leng ato na NG mel mutelam dirga bolto koy. Yesel la adirur gidel wasi. By year 2020 nak mo nga insta tauro le year 2025 ang 45% ra ar adre beram lamog solar. Ay dia ka dimna ka adre remes. Olvira ko ulam dimna ka ring saike. Tial tora a social security lo yung garuba. Lendim na ka hearing ringi. Esel daru la hearing ya kambes. En atara idea ra ul kadam public hearing. Asum kadam ro awa budget for example. En iul o ang garuba kam tirgel met chairman na chairman tirgel urta o urbe law. El meol nga siya rigid el murur ringi. Le tirga di murur tial government tulungi ra badengen. Seral rebta a pandemic ekdem lo mal sergid lege rogul toy mildung adi katarngil del saver gid. Tegi del dir kay titagani. Mun global gul toy sel suma le sel de bor sel title ralla. En wasi gamamal other olbira wasi gamamal other om tera other belaw rogui amom gat mo kortial. Se dia kal bulgulo ase gimis kuma krisi mo komputer gamam dia mo ger gamam. Se bulgulo ase al other belaw rogwa ang yulo de swil gid kan hoton mo cloud to koy. Malubeng wal dun man ato belam lago ngi. Exactly. Tertoy mo. President Nakamura ako ko lupa Imor Omrael. Mo mereka mo siyan so loba Imor Omrael. Mo mereka mo tami mo ba Omrael. Ang kita surang dit nul chance ni loba Omrael. Kadak mal victim man other belaw gid tegi. Nangan malugoy. Kamangara amal daklela Exactly. Dia khali kidam na masakadat ka. Nakaulak malugoy lo si lubor niya policy direction, national policy direction. Malawag tiltiyan sa presidente dito si
nga other environment malogit to adi mo say. Maybe tiagid na master plan akare will help stila igid lang. We need to have some sort of Kau pam na masama kadi mo ko luay say. Kadi mo ko luay say di ra de sam ele mahal. 2 weeks. Dia kami pa ang leisure time ra. Dur tiala pesel budget ra. Tenomre ko kaya ilbuil. Kumlam ng leisure time lo se argument lo se mo continuous resolution budget al mo regular budget. Leisure time gudi se ngaringia time relia a regular budget regalo ura de kal change nang mangat. Bukan mo ito sendia gire FAA. Betul dulu clear FAA mo se ong oil buil. Eno ko ta sendia hatian ta do mo seruli dia lon mil buil 50% ra current budget to spending momrek ra adoriwan ra march. Dia butuh Either half full, half empty. Gilo tu krulia esel budget dia kata adu ra ikan mondara o iteligira SS map to legal mondal talbang rela. Al jal lomre nela budget tam ngatikatan matamal. Le ulmang unify ang claim muasem biaga ngod alla el mururu era el murul tel unify budget. Say gidra ulmang murul mo ay say ngagal malugol matchen sa uleng lormi olbil malubeng legislature belarang aramo adi tilgel bagel mga adu emudu agoton marala biler til ya do appropriate ado mo disne kemla modia ga school agil gal bonne budget maul mo lormi alla lo ase kom rulia unified budget el matau tau mo mre ngani supplemental ko mo mo Menari gitu tuh, mereka mengatakan terlalu banyak itu. Di ulak man mention SS, sera lorunia kose, tiago merunia luaisen makarang. Len abajet tagirel merul, SS el program agirel ngarinya abajet, ngarinya plan na 2 years ahead. Saya kira lalu orangnya ada dibil elang takmula senggiru le budget, ediregal edra future years luaseng muang rakyat program. Kaya gila terlihat. Saya antara requirement tergila dan rulir wala boleh sebenarnya Michael Long. I see. Ila, soal di morsel to era public hearing la kamne touch kaya gidal bill 11 das 2. Ako mdak sa sel tilang adi partner sel realignment. Tengi ang ariya mo to the realignment sel to era kamne mention Bureau of Arts and Culture. Bureau of Culture and Historic Preservation. Sige kita kumdak seng mal mo di zurba girel mo niya public hearing ani. Dese dia kal kekere toy. Tial di usel lobby sel mo engel proposal awa say tamo ngu say gitu lobby sera Bureau of Arts and Historical Preservation el mo engel arubugul belaw. Ngarinya ada la mlak mulu say tiang ka tokor sel ngara constitution. Mang betok agel motokora al sel era sorry mo operationalize ringi bula say kadang ada mil sel plano sem magara bolo ngin way say gitu. Magale kam bese. Eri kwara public hearing say. Oy magale tel plek mention. Kilo sila bol mereka tiang transition report etemle present ni. Ela igid la position ma reason lo sit kada al sabilam ledu. Mandia bla drula la lo ay sel. Mo bodo di pil. Bere se guktat on na mo bere le nga respectra a Google do suela surang lan lo. Hindi la soal masal wasi. Ati mernya wasi adar bela kot. Maya aguk mo do so kasi gerro will program al bolo rule malubeng chance agirel go back to that thing. Ya gumesa sa newspaper nindira gisa translate. Ang malgolo ay selo agimrula igale adar bela kot. Tial gotara agot tel biota ngidil adal smiga ngidil program ngulu se tiang mo satisfied tial tokoy. Menjakal sal mal mondanak se gitu. Oh letya ako tara daw se nga di pas la minimum mo se ako tara dal bagi bilang utalo si di pas na mang hal mesel mo sa no se ginak mo se mang gingira aldo mo se gidel strategy gida mo regal benchmark mo logoy se gida mo sa bedo se tial benchmark ang mo other bela hal tulo sa na kansun ni tiagi example is other bela ko tum komrulia $50 increase se dim lagal bol help para other bela mo ko ne download ni mo tumul merio le mla mo blan sa all the swell
Ka budget alula budget tabay bioto ngario molau morba. Duya kolar lius emom trailo ban medio bay mering adara life ferti. Letirgal adan yelo 50 ma 100 tala. Mulat makalero 100. Oh, alam le plena ko pebira to. Pero ay say. Palu betum lama mangal setri le obatal es el pergi. El aldur giga terni como angara. Kabay maawor sol olam lago borisi. Di sige di peskumia kami tengah lagi sel. Kami amal omis lo ulang kami serta kora para. Tekstilnya di miruri mungkin mesti security sa ano bembe. Ela tu mamar trina di man ringi mungkin tingara banda del morsel melsenkyo. Dan dia ka imona gel ulta luror lulul tirak ringi. Kita matengel wasim ne require actuarial report. El atial kini el madra endra amanda. Ya kuda so te tim le gau dengwa ku postpone ringi another month. Em ngira budget. Dia ka tartib lo mo do ora process wasi. Kam kol ra actuarial report. Em durtin mil subi tialo si tiang. Tiakalel bol mo atial pension plan. El mlamo dar to madra ngel melio apel se diga do ngi tikle ringi mo. Taburam ke ngal ngel bol madra last. Kaway hirma. Ay diak nakakuksokel. Luguksusok morangot Kapong. nakamal tel tokora food security at tokora seres. Kida el alsil se to aisir kida ada government lo sengaria 11 million en del. Se ludo tra se ora covid da 1.5 million na mora. At kida ikal rosa checker el alsil em do 11 million. Nakamal umra se mutunga te do por sei en un moraseres se agota priority of mal olungit regmuyar mutaklel belao mar ad belao mar ada government kirel tiang food flies ngireden godiak mal diagal sab ela seres belao mongil al sukum tial armadi mede mol muta ko aiser meu mol mutra tumum lang masarni atum sir di ong bar de la dia mal mle ail dar tela la ged mqodil arm elang namo 3 million elang bor elang almut agara 5 million ese el ngari bira blul gosugi der kut makli ngire der rolle o geru nga tokora babi unda swai ger rolle la ses belau ya sai me der se babia imol ro raseras el se el mgat mok lo magargi el mqoda igal import galmei tekra wa mil dile maiga ya bolgal se el export malwa blul abangir nding ngirel ngarngi malontik ya gulingi tra presidente elin gorati apagarel lo se mo mesengil wase nga igel rala la babi lo de klug ngara abe bula ke tang esa mal mo ngara ata klug tela mai kan ngela babi dai meli el government om grolo do meskit $65 sa imo aku kan nak ngai mo lim baklim klug at least in really a crash program rai ga igil mo close te al se el got mo lengire del mo sel togolo se think outside the box ai gal do rumer elanga dia lo ro ngire del mo la gal wa se sa babi mo to ma adma abodrele ibol wan esa rele close bila babi lata e mildar ta sel tal telal gar ngi guk tekker se ni na mo dia se pedel dio ke lo mio e di milil te adel mo de mkitela to se te klam lo mitu trasenkyo mendegal se kemia blu bagi se mortigal at el blem sector tiram mal to ludo Agan di moklay kan labang namo dia sped di mulgoy e dia bol toy ako blas yung gire del malmo malugila un de swem el manuel to mo blasuri il sum national government am masada babi ay kan dia kan sebe lurela di imol adel adraser el mega ultras el momsa a presidente si kagida mondati al ser ma guktim ngal obisem gatmok lelak mo bara bri dior belau ma national tv e do sada babi balwais obo ay kan dia modia watial gegrel to oy dia harmores dimla gatal do sada babi yan adra taiwan amir mul o mo gata babi mul a ser babi mul otrulela babi di kita di soal del ngarcel end ke di soal del morsel end mga babi sel di mon mo dire mga ringi Sana nga bisa albornya army ul babi e kom di ilan moral en ra kay otraw roguy no mumlamo sa babi hindi ko mdas it's a policy issue sabay tiagi del organized government kala ka mo tat sa babi ko pol mering erura ra legendir nga ratap la corres ngaria es el ministry mongra las seres
fisheries mga imol item o sige malak tiyan man, malak do sa brulay sige mo Kada mo ma dong urgit da mo sel ministry lulungura ni tiam nombre rak en to sendia kuk mak lokle mo sem la modera la kamang chensa para si robi Kahali ang best kakanam sa tiyan transition report malu ka parte ni. Ya, team la Sen oi. meskila kasi year 1 dahil sila 4 years. Ay, si. En ngaral programa ang ason bro. Ela sel. Layout ay ki. Ya, ela sel nga transfer report adi misira short term long term. Hindi ka bol specific. Di sel bolong at mok lang mora ministry ma sector ma programs ma activities yang alam mo sel so isil ay gibi. Esi ako tara ay liak luriol after tiagi del roadmap tira mo pul morsel a March 20 submit sel dula say national strategy sustainable development strategy el sea direct la mo o ngarnya priority ra igal sectors ministry ma igal sectors ma priority ma budget hari needs setir ay kita mara al so sel asumta mo da ser ngira March 20 en suatal mo nga piringe mesal asing ako umta asing la mo ngartil ay mo sa kadari Moiling aulak malwalo saying ako ondas lo say tilgibul mongo telitela monitor ka government. In other words, ado ngel wa sa plan na a vision ngi sa year 1 ay kagibul to accrue organize ka government murungin mo efficiente effective. sel roadmap sel management action plan mga sabni ay si year 1 to 3 Mulo ay si. Year 2 mo tagol la energy ngarang kila gigil lo bada sa mo ba. Bolsa ba edel pinel tilwa si okay ngara progress lai ka. Say gida mo sa bien moringa igal dol goil moringa meeting ar bulu. Rolera waya town hall campaign. ako da sa aurora manal budul til ay O el wasi kamo ais lo ase ga progress el gumira igal el vision el gumira ay si Maselbon marega 4 years, el sa surang al muto mula second term, el mal beot ringin modor durase 1 2 3 tilung, ay gagidam loto ay gadimla, mamsa kadir continue. El ang enviado de kami ulager la outgoing el presidente el mosal wase, naraigen mas momdas el malak, na durita toy. Le thimernya dilase nga candidate al grassroots. Edim lagi sa ko mal programa lo affect al grassroots. Kada ba im lo marine sanctuary climate change mabato legal dim lang nga program. Kaya gina gulgon nilo say. Agunda sa hindi kalakal klung yo lira other below. Big question na sa nga priority. Kaya gina el shelter malubeng accommodation senior citizens. Toko era aguk murura beslo hospital ang ngarangke bolo dengira na lolo ase ka mamar murto gire ker guk pia kaudo delenda ka government ngane audo dir mula cultura wanir sei da metro mu atora budget los ir wana ka gira mutmu al sumo hospital ga guk pirulea study rasai tama feasibility study ma design mangarang itu yang murnya construction mari tel hospital gila merulu ay si lendang sabi ng 25 million all at one time ra panggusa Miguel matidilo si agimos kami audo nendi agimos kami audo ra design a site preparation and exile murnya construction adur dire ng equipment mabet mangarang personal mutmura gila gandia ka plan igal budget ako también na dolula la ka plan ya plan agiden based statistical information no si kaya gila problem makarabo do solver ni how much it cost ya bol mare ang mosul telal population telal basen tra population no belo amo dia kal bola Taiwan malubet tuma Philippines say gila ulak mari ta report la si there's some both spend that time or analyze ni. So Mr. Wilter, kada like 10 minutes sa teme mang 2.5 minutes each mang paskay ngira mga kamkora morsel last 2.5 minutes ra. Hindi nga amal
kregi kritiagi del de la government la ma tel sel transition ma tegi del ma mamre ay galo bisalmen diga ka malomral was en girel na mo time reorganize tel government relil mo may gal ministry mo mesa be ministry girel change girel mo na di sel lo sange gringia was en atil gibel el waya salmre dia ka lira belau mo top da do suir lo aga public hearing tirgel ada ngai ga lobby sen mo mo abreri mateteli el maul do suir era bol finalize ngi letia sel bol mereka girel mo cobre la paseta yo sang girel yo sang mo mo kritial al dabe nam rodom ay ga girel magal marael mo telgi ko amring luror do suir ka dil atrigal kuk buigil ko ya bil involve ringal amal mo na di kundas ang jakasal ka rosa omlot ara ka government trablul ad ma shoba ma aldevel kutolo tial mortian ngaria teletel akti ureng lo selakal el bodo mokora kungrang e bola ka sel mitu le time na moda ka sel afford ringile el bul ngara bulwat require gidel reorganize rula uror kut bukle bula ngara ise gidam ro indi kus lagal trigal president churagal maral Porga Mr. Wilter. Dia nga mo dia ka igel la tu ay igel lo swe mangi sel secretary March 20 yan ato sa igil mo. Let's hope siya dal mga kapirigil. dia kal sa kan man move tol toy dir ga sa say naltan na ngi ensure ka sto na ngi kautel malugo say man di say I see. actival no makital bolam le suggest lo say periodo di giftel do logor ni la do state le se mal clol issue see. mo ni Ati amal ko abal kulto. Ya, mga ungile tidir gul tubig transition report mga opportunity gil taxer nila. Kabor po ay do. Simbara ngaringa mlamle klot to il dulum da suri rogo aderbela especially majority aderbela. I was sick the change. It's time to change. Mang tiagi del diulumu ulat change amra el dia kali involve niyan aderbela. Sige da mal akmo simbara ay tiar rogil to ko ya ulum kada enda abel ngara negative. Hindi ako involved ra tokla adra ka tokol doro. Tumi. Legureng sara asenetral ko tromu ula. Relal. Ito mil saudra minimum wage ma. Ako ra bingelaw do. 1 month later. Ya bela angara ating kilil morba. Maral, maalu, masuwer. Dia ka esa collapse. Magureng sila president ra senator adra NDBP mlo mngri. Ang claim at 3.8 million. Terus kami abal samar edema ta dengan million. Dia ko tinggal wasi. Kita ngaram kami raw sa galu do mam abal sistri adal do raw sa do ni sel process tire. Hindi president ta senator mal dilul wasi. Dia kal sabi edel harani el altam lo tinggal sa belaw armur tralon. Ako umdaso ul magadangar say. Dia kal involve niya tokla. Nga kapalo mo rin lolokorin nga ang irma. Dia ka nga reality. Dia ka nga reality. Kapalo mo rin nga ang irma. Bungo iwurti ay gidele ella. Nga ka aulong maral wasitian mo rin administration. Ang ariat tablol ministry di na kalsal klamon dari. Ay mo Ministry of Education, mamino imo Ministry of Cultural Affairs. Emle Will Mrael. Di mo ka talwal subject rin. Adim na subject ay gal practical to wa EQPB ma historical ay ke process by regulations masel di ngul mel nga di Saudi il ngul bridi yak akwa sengiri ra other way now mo understand rin leng alsukum kada marosura nga leget ang gineta sur tokla gira del gumdas ulwaseng ang mlegiral nga niya public hearing, mlegiral mo ko nga former minister. El megoril wasi, ngaramle dito tultiang mlaringi. Lengkala di dorurni lo tirakra political will rigit. Baktiol ngitra leader serbelaw wasi, boom involve rar other belaw. Al sukum tokora finance, MC Ketriya
Ar lo nga siya wala ko altaw diswis. Ilang di the spadala. Nakaman, badir nga kasel di the spadala. Kasi ako ba mo tangir bulol was gim na uklaum el mortier. Edim na ka involved ni. Nga ni sel kamen tren ka rubakal early last year arbuy gilk moril was udlay. Kamakara esker mamel mo involved wala ka information na gimo la. Ya kung das wese nga first month sige del trend da dir continue makwadi. O siya usual gilid sige de. Sulang ang best. So what I do. Nakadi mo last libo ko sa niya. You know, I just have to be fair. Seral to the TL transition report ra whips. And 41 pages maklulmak o yurogi. E maro ko mamlori at TL ko si halebo compare ngim cell management action plan ra mga sa makdong me maka kasusak mo yuringi. E maro ko mlong usel National Master Development Plan 2020. Dimla ko yung rogi le 637 pages. Ako tulmi siringi lo mesringi. Di sel mo mes saringi en kadawa say kadamlol taw ternging dimla kal ahmal ora coordinated el effort to say ti ay gidel budgetary item sa mol taw to sel ngara master plan di sel do ba ko ay gel baby raw rungulela ti al master plan mla mo to koy arwa for example arwa national dam airport mla mo iga madira ka legal baby office ngara al sela master plan wa say mori office ra planning and statistics mori office ra palaris ay gigi dal ngargi beto aja ngara al sel ediregal ekonometya ligera tamir mangasaw sel compare era tamir mangasaw sel transition committee ngi amle adap tertial tadim le adap tertial transition report mo management action plan ti ay gida ligera surang al mangway say ay ga surang adin ngilu tial transition committee report rulin mo roadmap akla kakaraw sa geleru by seligera mga sabay remote much more detailed specify 100 days ma 1 year ma 2 year ma 3 year ma 4 years ma program sa listed town in much more detail aku tom tablo say sel avya kalnya tial transition report rasura avya kalnya margong lauk tirilil waisay engarngi sel mo wal gora mo ombil el motel mo detailed in kamhale kambis jak intertraktivo así así el pursil map para almasao amle waigal sokan momelo así na fusi se ganir duri waisi se report a question así tamle implementing accordingly elang tira ay kita tarawrior okay ya no nal ak mlames ngi ngari gel maral lul taw to mangari gel buk elektra uksa lukul me en akuk mongul me o morule huk an my own akwasi mlo ngara implementation lagi lese mlarngi sel dula say narangpin interagency coordinating group say kita huk dilmi elmo mesel wasay temla ya gitu le temlo implement ay gel mandate tertial ay kal what they said agak tulu asing gini mal di follow lagi begita other bela bay change bay ngar alyan mangul me wasay okay ka hale the grader tial wasay mlo wangara grading ani dia ka agul ko niya asay dia ka set in stone dia so el change ngi I see example o agobi dia emergency tu er magier ma di fara ma dia so di ignore healing dia malmut tanga kidas poe la reality kiagi kidas el goto cloud problem aul magadi aro togora udo lega damno si zak mauli moi magda produce akimutol magoi kada goto mudul murula grant el dia kada maral satisfy problem kada murula grant el employer albebi ratay makmo rationalize tilain mo goni wasi maybe til aya survival instinct tergila other bela kadamla arap tingil memang kada spare ngil survival al dili ko bese gidamne to da FSM maga institution gida kung se kamama mo independent magarabi independent do matortil altoy lelang mlakmur kita edilo ase gamiu amla mo de kalgiriu nga kran to mlak graduate altoy mbo megalon el molde ga matmunat mul madre de ridlo se como gara amurura taxon ama sokal mo na se sokal go le minister uduilo se tialvat
amla tarna du ngi kau masurang la merara blur bela lor trar ngi mlo dia kabol toy ngaram guk na chance la ka dun hut ma Ela ngari alay test year tila nga siya ngari niya bolong at mo kangit presentation el mor olbira kalulaw. oy Ra- guger niya mula sa Raklu. no sen presentation nila couple years ago lang disapprove nga bayo Okay. Jack, Mal smooth. mal masaule Mr. Wilter el agil mal el mal sadol mas agil insight ka ra agil lurior. Mal kasule la ngir mga Moses Uludong mar ora itu. Ya kuma mal masaul. Ya program lagi tadi meritiang masel ko next ya temero la abis. Mal masaul.